دم باش د باسی روژا ایرو دل گلبنه پارتیا سوریا پیش روژ گوف چندین روژن هاتی دامزراندن بالکشیک برپره ها رای آگشتیل گل خوانی هرچند وکی ناورو کو آرمانج ویزیونک نو دایی پیش خوشی جالی هن دولتین هرمی و وکی بردوامیا هن آلیان هاته بناف کرن. هند دسپیکا آواکرنا پارتیه ده رودانین آلو زوبالکش لدبره به تایبتی جی لسوریه رو ددن. اف پروسس دکاری باندورک چاوا لپارتیه بکه و آلترناتیوین وی پارتیین چاره سریه و هفوندین لسر العرده چنه. وام پرسو بابتان امد باسی روژایی رو دلگل سکرتر آگشتیا پارتیا سوریا پیش روژه هفرین خلف جستو دیامایا قامشلو بگرن دست و بنرخینه. سلاف برز هفرین بطایبتی ترکیه و بری و برین وی ولاتی تینن زمین کو هون تنی وکی ناوک نو هاتنه لی هون بخواه پارتیک وکی پیدنه وکی حسدنه گلو برسوا و جوان نرخاندنان را چیه؟ ایبار باش دەستپێکی ژوە و جەهەمی تەماشەوانên وەشاناوەرە بەلکی ڕاستە ئەم بێژن ئەمرێ پارتیا مەتەنێ سێ ڕۆژە لێ دەنگێک بەلافدایە و ئەم بێژن حتا سەرۆکوەزیری ترکی هێدی دنرخاندنên xwe de yan em bêjin emrê partiya me konîkanê rojeke belkî nirxandinê wî partiya me re rengê dibêje terorîst in Ama ev hukm ji kwî de yaniye hukma wî ne cihê xwe de ye û girêdanê wî jî ji xwe girêdane bi peyê de ji ber ku em wek ku em dizanin timayiyê wî dagirkeriya xaka Sûrî de hene dixwaze va timayiya bi cih bike tebrîra wî ji vê tiştê re ku girêdana partiya me bi peyê de vedike ku her û her dîsanê siyasetê xwe yê dagirker di xaka Sûrî de berdewam bike ev tenê ye em bêjin muberrirê wî jê re lê ji ber ku hem bernamê partiya me hem armencê partiya me hem em bêjin bingehê ku partiya me ser hatî avakirin ku hemî miletê Sûrî bi yekdest hêdî biryara xwe bide xaka Sûrî hemî yekbûna xaka Sûrî yekbûna em bêjin perçeyên dewleta Sûrî hemî bi hevdûr e neqebîlkirina dagirkirina ti bostek ji xaka Sûrî ev metirsiyê li cem dewleta Tirkî dixuliqîne yanî em dikarin bêjin ku ji îro şûn de hêdî tirsa dewleta Sûrî ji partiya Sûriya pêşerojê برز هفرین خلف یعنی هون دخوازن بیجن کو تو پیوندیا پارتیا سوریا پیشروژی به پیه داره به حسه داره به پکه کره تونه پەیوەندی وەک پەیەدە ئەم بێژن دەما پێشدا ji ber ku ew jî partîk Sûrî xwe bi nav dike ne peyede em bêjin hemî partiyên Sûrî dema pêş de heke ji bo çareserkirina alûziya Sûrî ji bo biryara em bêjin pêşeroza Sûrî bi çi rengî be dema pêş de belkî têkiliyê em bêjin bi partiyên Sûrî bi giştî re werin çêkirin Ama haliyen em bêjin girêdana partiya Sûriya pêşerojê bi peyê dêre ne bi peyê dêre û ne bi xeyrê peyê dêre hêne dîne. Birêz hevrîn li Sûriyê berçav du bere hene. Aliyek bereya rejîmê, angoeniya rejîmê û hevalbendiyên rejîmê li aliyê din jî hevpeyman. Gelo cihê partiya pêşeroja Sûriyê li Kûderê nerîna we li ser va her du bereyan çi ye? بله پیوندیا ما یا لگل بریز هفرین خلف نها قد بو از بردوام دکم هنک آگاهداریان لسر پارتیا پیشروژا سوریه پیشکشیوه بکم حتی کو پیوندیا ما لگل بریز هفرین خلف جاره کدن پیکوری پارتیا سوریا پیشروژه بری چندین روژان لرقه به آمده بونا شخصت اندامان زیدتر وکی اندامین دامزرینر ایم وی پارتیه پیک هات هفرین خان لسر خط نها جارکدن از درباسی پرسیده بم برز هفرین لسوریه دو بره هنه نها بره اکی نیزیکی رژیمه ایران و روسیه جی دوی بریده حزب الله لبنان دوی بریده تیب ناف کرن لعالیه در جی هیزین هف پیمانان
گلو وکی پارتیا سوریا پیش روژه لبا هر دو بریان نرینا و چیه بری از پرسا خو دوباره بکم دو بره لسوریه بریا رژیمی لآلیه دن بریا هیزن هف پیمانان نرینا و لسروان بریان چیه بله مخابن روشا تکنیکی یا لگل سوریه بطایبتی بریا تلفونان پرسکریکان دردخه حتی کو هفکاری منجی حول بدن و هر وها پیوندیا تلفونی جاره کدی پیکوری از آگاهدارین لسر پارتیا سوریای پیش روژه بینم زمان پارتیا سوریای پیش روژه پارتیا که کو نو هاتیه دام نزراندن او پارتی چندین پیک هاتین کو سوریه هنا عرب سوریانی ترکمن کرد و آلیین دن پیک هاتین دن اینگول سر عرده هنا هاتیه دامزراندن بدامزراندن آخره ده رایا گشتیا جهانی ده پارتیا سوریه پیش روژه ناوی وینا ده رایا گشتی ده هات گنگ شکرن بطایبتی جعالی ترکیه و دامزراندن پارتیا سوریای پیشروژی وکی بردوامیک آنجی گوهراندن ناو وکی یپگه هسته ده هات بناف کرن لی دامزرینرین پارتی هر وها وکا سکرتر آگشتیا پارتیا سوریا پیشروژی هفرین خلف نها دبرسفا خود جمرجی دیار کری دبیجی کو پیوندی آوان دکاره لسر بنگها سوریهی بون لگلوان آلیان به و اف پیوندی ده پیش روژی ده دکاره بی پیکانین ده روشا هیی ده تو بردوامیک آنجو گوهراندنا نابکی آنجی نیزیکاهی به وان آلیان ره آنگو به پیه ده یانجی حسه ده ره بریز هفرین خلف دست نیشان کرکو تنیه هر وها پارتیا سوریه پیش روژه جه سروک گشتی پارتیه ابراهیم خلف ایکو سروک پارتیه القفتان ابراهیم القفتان هر وها بریز هفرین خلف سکرترا گشتی پارتیه بریز ابراهیم کو جپیکاته عربه بریز هفرین خلف جی کو سکرترا گشتی پارتیه کرداج روجاوای کردستانیه پارتیا سوریا پیشروژی دمکی ده هات دامزراندن کو آلوزیم برفرح لسوریه رو دیدن هر وکی کو دوهی سروک فرانسه امانوئل ماکرون ده هفدیتن آخوه لگل آلیین هسته و هن پیک هاتین روجاوای کردستانی و دست نشاند کرد که او پشتگیریه کیانا لروجاوای کردستانی و یا کرد لسر روجاوای کردستانی پشتگیریه وان اوی بکن روشکی وصال لسر عرده هیا هر وها جالی ترکیه و نرخاندنک لسر پارتیا سوریا پیش روژه هاته کرن که او جالی امریکا و هاتیه فرموله کرن و او نافجی جالی امریکا و لوان هاتیه کرن حتی سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده هفدیتن اخوی ایرو ده دست نشان کربو کو او وی ناوی قبول ناکن و هن آلیان ناو لوان کریه بریز هفرین خلف دیس لسر خطیه بریز هفرین پرسامن لسر سوریه بونها لسوریه دو بره هنه آلیین رژیم و پشتگیرین رژیمی و آلیین کو زیده تر نزیک هف پیمانانه بگومان آلیین دند نافبینه ده جهنه لی وکی پارتیا سوریای پیشروژی نزیک آهیا و لی بریا رژیمی را چاویه هون لی رژیمی چاوا تماشت کن بله گور کمدای خویا کرنجی آواکرنا پارتیا سوریا پیشروژی لسر بنگها کو پشتی چند سال ام بیژن جالوزیا سوری بردوام و شرک و حتی نهاجی بردوام دکی
هەولدانên rejîmê jî ku em bêjin ji bo seknandina vê aloziyê jî tiştekî berçav ji bo bercewîndiyên gelê Sûrî biparêzê tigavên em bêjin berçav دوێ milê de navetin her û her belkî pêşiya zêdekirina em bêjin aloziyê jî hat vekirin ji wî milî de heta em bêjin pêşiya hêzên irhabî hat vekirin ku derbas bêjin destê wa bikeve nêv Sûrî de yan em bêjin nêv pirsgirêka Sûrî tê de geştir bike ew qas milletê Sûrî ku em bêjin bên dehiyê vê بله دیسا قطبو لی دیاره کو بریز هفرین خلف ده برسوا خوده دست نشان دکه کو نزیکاهی آوا گریدای رژیم وسایه کو جه رژیمی دورن کو رژیم آلوزین لسوریه کورتر کریه پرسکریک آلوستر کرنه هر وها لگل بریز هفرین خلف مدخست ام لسر روشا کو روسیه جی نزیکاهیک لپارتیا سوریه پیشروژه د مدیا خدا آنی زمان کو روسیه پارتیا سوریه پیشروژه بیه که اتهام کر یان جی توانبار کر کو پارتیا سوریه پیشروژه جعالیه امریکا و هاتیه فرموله کرن میوانا من لسر خطیه بریز هفرین خلف بریز هفرین مدیا روسیه دست نشان کر کو پارتیا سوریا پیشروژه جعالی امریکا و هاتیه فرموله کرن و ده برجوندین امریکا ده هرمی ده ریوه ببی گلو راستیا وی اکی چند نزیک پنج هیوا خباتین کوجبو آواکرنا پارتیا سوریا پیشروژه درباس بون حتی روژا ایرو بریاریا کسایتین سوری مخابن روشا پیوندیه یا لگل بریز هفرین خلف نها هفرین خلف دیسه سرقطه فرمو هفرین نه به دست ته هیزن جدر و اف پارتی هاتی آوا کرن تنی به هیزن کسایتین سوری تی آوا کرن و پشگریاوی جیان امبیجن بنگها آوا کرناوی جی گل سوری آوا دکن بله اون به چی وگره ددنگو روسیا و ترکیه مثلا به توانباری الپارتیا سوری پیش روژیت کن هند سی روژین نو دامزران دیده هم پارتیا کی نو هاتی دامزراندن سی روژان ده لی توانبارین وساج موسکو و انقره برانبری و هات گورکو تین اسکرین جی ام بیجن هر دولتی کن ها دستی واکتین دخاکا سوری ده هر یکی جوا تمایه و دخاکا سوری ده نه هر یکی جوا تبریرات تدخل ام بیجن ده پرچین یان ام بیجن دخاکا سوری ده جمل کی ده تبریرات ده دخوا الگور وی جیجبو نه بنگها آواکرنا و پارتا بلکه یه نهیلن بجهوری لگور ویجی تبریرات دادن خواک و یان ام بیجن نه باوریه لجم گل سوری جی بده چاندن جبو کو اف پارتیا هنه گله کی بجه نوی گرتن حتی کو تمایه واجی پیره پیره بردوام ببن بریز هفرین لروجاوای کردستان جی سیستم کی بریوه برنی هی یا کانتونان ریوه بریا خواسر نزیکاهی پارتیا پیشروژا سوریه لوی سیستما کل باکور سوریه هیا چیه گل؟ جخوا ده آرمانجی آواکرنا پارتیا سوریا پیشروژی جی کو گوهرتنا سیستما حکم یعنی ام بیجن نظاما بریوه برنا دولتا سوری یکمین جا آرمانجی میه دخوازمه کو دولتک نه ناوندی ام بیجن سیستما لا مرکزی وری آوا کرن دما پیش دش بر کو گل سوری نه یک رنگه به همی اولین خواه به همی نتوین خواه به همی چاندین خواه ام بیجن ده همی خاکا سوری ده بلاوه یعنی جبو
ام بيجن سيستما بري يا نظام الحكم الشمولي جخوا ام بيجن برزغريكا سوريا كمين دسبيكا تقاندنا ويجي سبب سياسة ونظام بيو حتى رجائي رجي هي بردوام دكي نرينا مدي مليدا كو دولتك لا مركزي ام آوا بكن يعني ام بيجن سيستما دولتا سوري دي بيش روجي دا نانا فنديبه بلكي ريبابريين سيفيل يدن ها كود باكوري سوري دا يعني ام بيجن كونها بريفتين برن كيمو كورتيه واجي هبن لأما ام بيجن حتى جهة كيجي بيه برسف ده واقعكي كونها تيجيان كرنده لگور و ام دبیجن تنه دما پیجده سیستما کو ام دخوازن دولتا سوری سرخوا آوا بکه نظام مرکزی بريز هفرين خلف رأي قشتيا كرد بطايبتي في برسيغن قشتكي لروجاواي كردستاني دروي بيدا تفدمي هسدا انا كسا هيا بارتيا بيشفرويا ديمقراط هيا هفبندي هيا نزیکا هیا پارتیا سوریا پیش روژه گریدای و آلیان چاوای جبو پارتین کردی ام بیجن دروج آوای کردستان دا و هم دباکوری سوری دیجی تکلین ما دما پیش دش برکو اوجی ام بیجن اندام واجی سورینه دخاکا سوری دیجیان دکن تکلین ما بواره هبن هم جبو پیشروجا گلی سوری و هم جبو ام بیجن قضیه کردیجی یا کو وک قضیه نتویج خود بیانا ما ختامی د جهاد دیار کرن کو چر سرکرنا همی قضیه نتویجی ام بیجن ی ده هرم ده و جواجی قضیه گلی کرد کو برنگه که هم آشتیانه هم برنگه تکلین کو دناورا پارتی و همی گلین کرده کو ام بیجن وری نرخاندن الگورویجی بریارن تدورنستاندن او قضیه جی بوی رنگی یعنی ام بیجن مافی گلی کردجی وری پاراستن دخاکا سوری ده جبوه خبات می هر بردوام هر وها درایا گشتیا کرده اف پرشی تیزمان بریز هفرین نها انا كسا تفدمي توانبار دكي كو تفدم ناهلي كو خباتا خوي سياسي بكن حتى آليگر و ريفبرين وان دي گرتي خانان دنجي گلو پارتيا سوريا پیش روجي دي چار سريا في آلوزي ده دكاري بي آليكار بوكو لسر خاكا روجاواي كردستاني مخالفت يانجي سیاست کردی لباکوری سوریه با آوایی که بهستر در کباب يعني ام بيجن جور مجارن جريداي هرمن سوريان ام بيجن خاكا سوري تش بيوستي هبك وام حتى برنجي وسيتشيان ام بيجن كورولا ما وري ليستن ام آمادن کو ام ویرو لیجی بلیزن لی اما کو هلوست هر یکی لگور ام بیجن پرنسیبین خوا ور دیار کرن جبر کو هر هیزک ام بیجن سیاسی جی پرنسیبن وهنال سروا پرنسیبا ام بیجن تنازل نکن اما کو برنگی تکلین ام بیجن برنگی وسیط جید نبری ده همش بول کو بهفدیره بگهن چاره سری کی داویا داویش بو برجواندین گل ام جرا آمدن من دخواست هر وها بزانبم هلوست اول چیه دوهی سروک ترامپ دست نشان کرد کو امریکا دیجه سوریه وکشه ساعته که پشتی به وزارت درویا امریکایی گودگو آگاهداری عمل سرویه که تونی و ام وناکشن هر وها ایرو لسر عرده هزین امریکی ده اکتیویتی دبون بريز هفرين اف هلوستا امريكا وچاوان دنگ باش نهات ما مستقبل دوهي سروك امريكا دونالد ترامب دس نشان كركو او ديجا امريكا جسوري فكشن لي اكتيفيتين امريكا لسر عرضي بردوام تكن قالوا هون في هلوستي چاوا دنرخينن غير امريكا ج سوريا فكشه يانجي اف آخافتنین اف پیام سیاسی گوتینه دا
دەستپێکە دەرباسبوونا هێزên ئەمریکی جی دخاکا سووری دا لەسەر بنگەهێکی هاتن دەرباسکردن و شەرێ تەرۆریستێ شەرێ ئەرهابێ دکێ ئەم بێژن وەک یەکێمین کو تێ ناسکردن شەرێ داعش تێکردن حتان هاژی ئەو شەر بەردەوامە هێبداوی نەبیە گورک و سەرۆک ئەمریکا جی دایی خویاکردن هەبوو ناوان د سووری دا ji bo شەرێ تەرۆریستەیە شەرێ ئەم بێژن ئەرهابەیە حتا کو ئەرهاب لێ دێ بداوی ببێ ئەو ئامادەنە کو هێزên xwe vekşînin heta şer jî بداوی bibê em hingê bibînin gerek برێز هەڤرین پەیاماتە گەهشت هەروەها شەوی din سەرۆکê Fransê Emmanuel Macron ئینسیاتیڤێک وەرگرت حتا لەگەل هەسە de hin aliyên peyê de civînek li darxist ev ê yekê bandorekî zêde li raya giştî kir ev însiyatîva Fransayê hûn çawa dinirxînin weke pirsa minî da ji destpêka xwesteka dewleta Tirkiya ku derbasî xaka Efrîn bibe tevî ku ew qas tebrîratî ji xwe re dan lê ema armanca wî dawiya dawî dagirkirina xaka Sûrî bê bi taybetmendiya xaka Efrîn دوێ هێلێ de jî gork û mehemiya jî şopand Fransa dewleta yekemîn ya ku dengê xwe derxistî tevî ku bêdengiya cîhanê hemiyê li dijî li hember wê em bêjin dagirkirinê Fransa dewleta yekemîn bî ku dengê xwe kir ku vê tiştê di heqê gelê Efrîn de di heqê xwediyên xaka Efrîn de ev tişt ku qebûl nekir bûî rengî jî ev helwesta wê dema pêş de jî giringiya wê heye belê gelekî spas birêz Hevrîn Xelef perçek ji xaka Sûriye belê gelekî spas birêz Hevrîn Xelef peyama we gihişt sekretera giştî ya Partiya Sûrî Pêşerojê ku di basî roja îro de Tirkiye em gihiştin dawiya basî roja îro heta bernameyek dina basî roja